Nyano, when you mistake though, so do not say Yamina Dima, Yamina in the Bible, so what how many Pabia, chance for me and me to. Abrantia, oh, you see a friend, dedicated another way. That are KD. Sabrantia, you will Yamisani, and you will be any free Yame. Lack of knowledge, my people vanish. Trust is saying I'm never open. Who will before your time? Ghana, and now one man you pay for minimum. Some go for ya. On coffee prayer, on quotation, you want, then a see. Never quite say one more some poor Yadibafie because I have of war. Now, so we say to a decade all night. A man members send more members in 32 days all night. 32 days all night. One more. Not the ones that say every day, we're to collect 5 days here. 5 times 32. Oh, because I have got him from a book. But I will say, and now I was so the one. I kill so for a software no one. Oh, my jack won't coconut walk. And as I said, Papa, Peter, Paul, you are trying, and who can I said, by a yes, I'm a mobile, a kiss of war. And you know, I suffer a beach of margin. Okay. It was a most of Bia, the Marcus Papa, the Matiti, the members nine as a small bread, as members nine as a bath for what I did. Members of Canano, Kai, my minister, where's I know, Nima, a co preparatory school fees continue to Mamu, as a boss, a damn so for the more university. I will say information about someone says so say that the Lumba Johnson, that the Lumba do what we ye, that a kid do what we ye, MP John Kumani wo ye, so way in a year, and your woman castle when I say in Frinyame and a woman ye, ya soon be, and a tie a wono echi. Mesaka, a japoku, a woman chawa, I no ever be dim common master say a too much GH. I know me as subscriber to no so the Achemia for on the council and upload the tumpe when the first person I was a bit can Busia, make good different German aquabana for you. Odifo Ayogo owo da mansankum Bible say obia be wu itwase ni pewu prekope esi dan na se obi wu a eya na mo kire se wei die enye ne nkra be wu wei die sunsun bi ne tachi e da asebo a enipa bi wu Ayogo be nyakopon hira amen utisa no so fataw medas lawo mpa o ga life o ewrade hira amen Odifo oba do life se na hye nyame ani munyam o say Bible say owo ni papa so it that's a good baby. I don't say Africa you problem pa sir. Oh yes. The problem here there. Mama fa kwanya wo dem ma misuna me nto nchiama too much. I reform the program nyame hye obi a na so be e depo kuni. Obeti ma from for chance. Okay. Ade oti asem bi. Owo bi ho no a. Sa wo ne yakopon sani. Ne yakopon ni mo hye. Ba kasa bi da ye man gana mu a eya Christopher kasa se nyame na de ma ono ana egie apreso asa owo ne nipa ne wu no nyame ni mo hwe me po bo ngofo ma wiji na be kasa be kan asoja fo no a ene aba mu penfo mo kofu pre no mo ko wuye ya no so kan na sa wo enti wo bi be ka kire o sa do bi bi se kire nyano wo mistake da wo se uka de book of Job o se pede urade yakopon pede urade so da de pon e be dey e be ba no maso okay wo se a chede pa eni ne me papa nyefu urade che ne ba yakopon wo mistake da wo okay se yakopon betimi atrase no wa hye obatan bi a ne ba ba ko pe wo didi man ma bibidie e hye obusia ne nyame ato ne sa fe se ni pa no na obusia be mo po na obusia atoba nyame ne sa mistake ni da so do na ka say nyame na de ma nyame na agi na Bible so wo da o mani pa bia sansem fo me ya na menyi ntum Odifo ne na mabisa se ewuo ben ena obi be we be ka se wo we di nyame na amakwan mani pa ne owu a nyame na amakwan amasa ni pa ne wu nipa no watra sase su ache wabobra watutu na chi yie nimfi a wanya no wokwa and shut down argue too much. Okay. Me fa bit say ya papa apostle Joseph e fa nya fato ho. O twamu efie bioso. Enti ya da ni a ba bi o tun de. O ko nanim. Enti so oduma ko nya ko ba to ne safre no a. Na twa so ko gina ho me. Na o ko bi pa ya dai etna. Okay. Na o ko ka te say abrante ya. O bo ndi say friend say dedicate ya na say dada KD.
Sabrante we. Wo nyamesani. John Kuma nyamesani. Eya before the trase. Ni esin konya. Ni atrase as a. Ma mi okosuo manu bai. Wo ya je busene ni monyama boso. Mumye ni fu ho. Na busene nye dai. Ye toba. Aga se mo ma wa de fonti ase. Sa ya brante osisi na opopra. Onyakopo hirawo. Bebe obedu bia no, you very careful wo busuafie eho ana busuansem ho. Adwon so bo no a, e very peta na nyema ye kakama no a, wo se mabusuadan aye basa ni kobubu ni mesin foforo. Se wanya susu na mena nyina echi a, obubu busuadan ni ya. Oba be zero. Wetumi mpagya bi. Asema meka no. Fatu koto dem na fanante. Because obusuadan no a, wo ko ofia, wo ko hu se eho apapai. No pent na awe na ache na edan baby ache a ebu no edu na do a hoye headquarters hoye Jubilee House a sports stadium a no kromo before nyina o mu share meeting asuko na bradi pejawa afa na ofefe o se o mabusia dan ayetantanta me kobubu na masia ya foforo o bata fam empeni foti to hwe program we bebre be dia dance asma brand e kai enyantro minima de share na brempo bia wo mo si su ya wa do se omokoye busia dan yie eyi ati busia wo yi na nim akogbo busia se na be nguase ma ye wie yie no atofam otime so bi ni afa yare amon no na ye twane kwa na so ana ye ku na dwuma na bra ba sei eti obadwa eni wo wu bia eni firi nyame wotuwe o pese wo chere wa asase we so a ejina wo so okay o pese wo twa wo kwa na so animanimu ya ejina wo so okay ebisi babrum Abrante bia wo yare ya obepe sunsun anoduro ere wo yare no de na hospital asa akontu babo asa wu obra ne tamu nyeden ensonye okay because yare no na ne hospital yare ba na asa yare to hospital na ni ba nso no na yare na ekunu eti nipa bebre hwe mo mutimia me de metima ka che nipa bia se o bobra ya pe ensabe mu odu mani nyina wachi okay adwo wati kase bi se o musi nyame ne boni pa nyina ho ban nyakopo ne boni pa nyina ho ban eye kasa eni nyina so nyame wati so ni so ni dum bia di o enye nyame na ye bambofo ana adwa eni obi an na wasa so na me boni ho ban o fadi we se wadum nyame boni pa no ni pa bia wasa so bia nyame mo engine no ho ban ho wo add engine and guarding engine and e we ho. It's only list me say no do engine let you other kind of what channel. We are empty no more. The death will power at any time. It in the so say you have to buy my mama or present. Mo boy no motisi. Say mo ko tutu adi say mama every Jubilee House e no be say mo ko tutu. Me ba che mo kan say this okay e be ada information back ma your mama. Sana principle etewo ahimyenim etini na kopon tese no no obo obi a ba keke wo engine we do achi engine e protect wo so wo the engine na chi wa de kanwa definitely engine no obetwe wo fi ho o tun fi ho a why empty bibia to me pull at any time it is happy way ya de bia no kache ni pa bia so obi obo bre bia no be so ni pa bi mani de wachi and that's say me bo pa ye me kwa sorry etinya kopon e bo mo ban wo be before you attack the kind of catch up. Okay. And quite put I and I made a man quack. But bad body, and he doesn't work today. Would you for so can say, we know now you be part of us and I made them Quana mammy sit then and meet Panya Bam Bono to me and Quana the man, Bam Bono they want to me. When I know I think I'm on. Oh, study Babona, a brow was carrying the transit. No, I say, me cry, Didi, no. Then no pebia or Sakari. When I come for catches or Passia, and let the metal carry a day, every winsome. Tell some of you because of so now, what you hope to, now we are the day or was so. Into a chess and Yamikra to you come. Yamaku, I can make that to say Yamamo, Gabby Angel or Gadu. It is all your listen, second matter or Gabby Angel or free with Chakwa. Would now empty, huh? I do it, Shadi was from Ghana, no clearly Panka. You penny 42 more gun na will build again Nessie, will build again the t-shirt, no big can ask me to be. But if we can say, who have been a moderate so. Oh, Papa, Papa, Bayan and Binyadom.
me do me do kwai e do me do kwai omo mo follow mo social media so bia mintimi trase be kwa me pat e me mani consultation me so da jamo me dia so de offer mo phone so a udi date of birth be o ma fe be papa free anado wada no na makohwe ni mo ma me wi an ma sending na to phone so ma wo fle we na kutia we na duwachi we na hawo we na ese fadi we kotoa fadi we koti we fa we ko gina member domna ba me na sa be dai me na so fa me pedo mai bibia o enti na me ba me kan ko eti npa se so rutu an mo ko wechi e traffic ka se nyame bo ho bai so for abe adua so for preach se nyame na bo nipa ho bai no sa so for me pa cho o preach a bodyguard for agent property ni so o tu ne ka bodyguard for agent na ka ho aso o wa ka ni mo wo kwa police convoy ni nani mo me pa che mama onema me pa cho police convoy ni nani we to no kasa bodyguard ni mechi okay enti mama nyame sa free no so ana nyame ma ho ban na lack of knowledge man people perish trust say nyame na bo ho ban wo be before your time nyame na bo ni penya ho ban ba nyame abode mu no wa ma yetumi ade ne ma toto ne ma no ade wo ya wo be class ya che wo ya wo be twa nkwa na so aye principle o pa minute yi obi kun kokodi na chi na ne rimo obia na kwata so no so bon paye wo be before your time because they won't care what you want to call and pay that can. For body agent or that no. What let you say they I can. If you quite so down so one person that bomb by I broke what you to be here book ya. Hey, into different so when me na ka some cross say any enye sunsun bia na ne ku e bia ya ni pan one ye negligence e bia ye nima bia tutu ni ade bia hwe ye bia ya anye no eno nam so bi ne meye we no ntre say ewo bia ye e bia wo bi na ahye dat na se plan age won kwade afri won sam na emo anamo bia ye tutu ni ye ya kasa tutu ya anamo de ko hye sa wo ni anamo bu anu awotuwe untu anamo bele bia onko adi obi kun onko ya de eche obi a ba efi ofiri mu no omo wo so kuta ansoroma wo de shebre be pie busuani mu a ya stopowa wo ba beje busuani ni monyam o se busuani kasa bi ya wo ka se we de obeje ni monyam ba de me nimu nipa na monyam ni kuta le nsam me nimu de monyam ne da ya se ya nipa so obeje ni monyam e ya kasa be da busuani be eka enti nipa bi osisi no obobra no obo ho pai wo mo che etu se ne be obi en kwatra be bi fa application one city en ko gu from for ko so ba ko mo bia no nku e mo abra bon sai ba de ho pa o so bo ho bai o betima bo ho bai okay o so trans asu esi so betima ta asu so enyina che e to betimi hu obi eni pa so esi wan kwa asare o mo pa ye asu de bia ho to no de bia wo trans we nyini che uni me do ojina uni de jin na chi e protect no o bi so ta for them o fra so dem be pia be so ko fia pa o ta ko ma na pan ka bon wo o kwa so do o nu fie wo rinta mo ya se e kwan obi a be fa so bi akọ na ye soronko e bia obi nso ne be fa no e bia obi ka ne be bo no e bia obi obe yare e bia obi beto no kon na ewu enye kwan obi a be fa so de akọ no eno na ye soronko yakopon kire obi a so obi bewu obi be eja be so obi a so obi ewu nyame kire obi asa nyame so ankire so obi a beto no kon ansa no wu so wu no wa mu papa ni e so papa babu so pon ba kwa so fa so chew so wu bo no wu a ye nnome ana o de be ka obusia ebitina obi wa tofu wa Ghana enya mbamre ni empanifo mu ni mu a sankofo ya omkofu prayer omkwate hwi nwura mu a pre na siye na bi kwa se wo mo nsompo ye de ba fie because aya tofu wo etase enwura mu ho a ene ya mbamre ni amanye ni esie wo mo na ye wo state o diseases wo na esesempo ye de wo mo nson ekroso ba konfinfin aya tofu wo abadwa iteno no wo sunsu asobi o minus maka wa sama ka se o mani pa o mo ko recha so ho o mo ko nyan kama do ho na kro na kasa adi ni simu a o mo de enso ko so ko ni ba no kwa no kro ni nyina yi ba be kan ma wo sem penfo ni be akọ ya mabara ni ado ho ba ni ese so mo ye no o mo nyanye ado ya ta sunsun se mo me to ya no man na mo yem ni mu kosia okay utuwe e be na sa so met me akyerɛw ja wo bet na trans ya bet na trans agbo wo yesi wo bet na trans wo so akye wo yesi wo be wunte wo yesi wo be du ohia wo yesi wo be yie ba enne asofo mbi edi kanya wo no wo mo nkyerɛkyerɛ wo de ma ye no ena ma na kristofo bebre wo mo adane enkwada wo krisesumu a wo mo ntimi nsɔre na nkyɛ wo wia wo krisesumu because ya de ahye wa bi so be kristo wa ya bado for ne ma de nya twem number 2 sisi wa de mu die pa
ti say eni ba bulu mo omo boa ene lokre so ba Kristo wa ya body afofo nya mada ni ni ma na ke kwa kai Acts chapter 2 verse number 38 39 40 41 42 kwa kai abra Paul eka Kristo ho asem kire nkofo ba so wode nsemfo bebre edi Kristo wa dan se tia afofo ni nyina omo tie nsem Paul kam so bra na o kan nyina yate ya jedi ya tu ejabu yesu ya na nkoko ado ma chede na so ya be and Paul say ene momra ni ni mutifi enema busuan kontochi mu obi o ti lefa na no kan enema busuan kontochi mu o to eso fa busuan okay o fa busuan yenum o ma mi fie no papa fie onyi ye onte kwa wati abakwazi we bia ma mi fie nkonya obi o papa fie nkonya o ebi wati so papa fie akonto da ba ebi o wati so ma mi fie awade ni fie ho okay o be twa kata so de ma bompa ye ama ade ache ma ade asa ade ase so kwa obusuan so akwa ya ado busa nkofo mbu atwama tse bompae omo mbu atumata for us etemu for business ya stay ye ne maternity ye bible say lack of knowledge my people perish me ka sempa bonyo ba ko bebe o tra bompae mu anamo ese utu asema bo sa pae odifo abra asuafo no ye de obi ana wo yare etwere ba wo mani ma wo mantimi na mo de ko Yesu ho na Yesu tiatia no mane ko ye no mu sa se eyeja na ye den no se we de age se akonchene ene empaibo eti se wo ka se empaibo achi bi fofo wo bo na ebisa se eden na ebetimi asi empaibo ntimi nye ado anya mi sha papa o busa kwa se mu obi pa ma obi pa atasi mo Jesus ka kire mo o mu busa Yesu se obi a na de adam ya bon pa Yesu no pani nyina ya ni we etimi akọ okay abi Yesu ka to mo se ya de bai Yesu akonchene wasi ade bi wa na de bai on se Yesu so be study no a ne duma de mu nyina na talking about proverbs baby se nkwa na Yesu wa ya de wode kasa wasi ade bi wa na de bai jisa mpaibo ade bi wa na de bai jisa emuadadie akwankyere na ke se bi ho mo a ehia ma muadadie uhia ma akwankyere it is the book of Deuteronomy chapter 2 Abraham Moses when you go kasa wo no bai ne koro when you make so Moses no mare do kwacha asase so when you twere ni a na Moses da so je bebe ukina amos Moses was when you make any pele say you da so je ho ya chi bi po hu bia hia ya kwa ni asabesi o se adom no kase sare ko to bi abrabo obi na abrabo yin ko besie wo si so adua bi a wale bi na so ahoto ya hoto nya bi da babu so na mi kire Moses akwankyere se mun nan mani afo mani kire atifi fam aso mutimi akọ mani o de mo bi trust in kante be se ene won de won na asoro kwa de ne so fa chechere ne sa ene won de na asoro kwa de mo nyi sa de mani ni o trust hwema me wo hwe be wo chede wo mama ya miesa o mama ya ni mo nya for ko school for degree o ma ne brofo 25 years 35 years 40 years 38 years o ma ba ko no anya ware o mkwaro ma sa be si we enti ma me de na wo to ya mama enti o twa mama atrase ma enkwada ni mo nya for we abonsafo ade wo hyebre ene wo wa de ko to bola so Frede pokuna je pogunye sunsu madia fama ho na kwa mi Yesu kasa no kasa obegum wo se adibo na de ban paibo adibo na de ban mo dedie oni mi se so obi ya fasting 40 days 40 nights wo twene dey for room se ni pa no so wo ge na so pa bi hwe mi wo timi fasting 43 days over this year why fasting 43 days wo beating Yesu 3 days Yesu ye 40 days 40 nights and wo timi peda se nwane ye dey eso ai ba obi ya 42 days 43 days na no so fi say so declare all night among the members and the members in 32 days all night 32 days all night omekwa now the boys say every day don't come to collect so 5 days here 5 times 32 oboka say everybody hin pamobo adua obi o hwe me bia chemi bia o okay ababa no do pese ho to a ko obusin pe nyame pa bia onu fa na ka ti obi fo hwe me fie ba me se me fie ede na wo fie ho na ya sa de hoduma o ya sa de hoduma bi fie o mo mpa ye nche o so be di akata so de tie ya mesem wo ba afode o ko ba bi o no bi ani asem na so wo sa de ba de dia o ba mpa ye sa wo de ni ni di prayer bi nipa mo da be se send mi no munam pe da se ko so bo se mo pa ma mi bi bo pa ye mi jina ho mi tie sa wo se me de bo se mo ja dumi Yesu me de bo se mo ja dumi se ma me tuani asa was suffer na mu asa hu ne make up etu ade bo sabo jai dai dumi Yesu ani wonwa me se adwa se no nam krom na hu nkete se bebre o mo so se pepia bebre bless ya tegura anya se bebre de sa
bag na kuta kuta na mo Moses e pepe mo bless ategu adwa e mpa tenten so ko prayer camp pa ya o so for tim ka say no bon se bo pa e no ba besia no wachim no ogunmu aso wasa agbaja enti de mo ogunmu se ya ogo se na bless no never fam say ba ma person pejara dia o pejara de go se na bless na Moses e peja enti adwa sunsun sam de fe nyago okay obi pe o she mi pia akabo sumi mi asana afuna kwa wiye o pese ni nyema ko yema no ne pro ne wotumi teach afi bia onye scripture data onye scripture ne yere ehwe ne ma o fe ni dini ni date of birth e mame na me ko hwe ne chi ehu ade di ne chi na me kire do be ya no beto no because agua he paye bo mo a ese se obompo mpaye bo mo obi timi ko asoso fo se bompaye te sunsun edi wachi ebi sunsun edi wachi no se sunsun na e gado e na ko wo ba wonni ti so fo bompaye de etia no bompaye sunsun edi mechi sunsun ma mi fe bi bo to pe ebi so ne sa de na wo nananu edi ja mo no e no sun twa dia kwade ba mo se emo amo musumi nduma ko bompaye etia ne nja fe ade na twe no nti o sa fe awade nkoye ekuma nkoye sikase nkoye ebuso bo no wu mo a obaka se o ma peni ko fo kwaje hepek no o de besi o mo bushin odi for Bible say okọ onya ye nyanka obesuma ho konkon titafo na manaba enti edien na ebusunya bi betimi abo ho ba ya ho konkon timinye ya me sha obi sanya sakwa she pa o busa wo se ena ho konkon no e wa so dem ana eni ho o konkon na so dem o sei akrisofo asofo ye no monne no o ma ja ho konkon na to ho ene se Bible no a Peter Paul wo try no e no kwa na e ka wasem ti asem ni o on so si Yesu wo ko be jade be on kokko Jesus wo ko wo ye Bible wo di asem wa papa Jesus wo ko wo ye Bible wo se mo ye wo kokko wo no na mi ko wo baba ba church mo ni mo a church mo eti na wo ye so ko na wo kokko fa wo so ka bibia te nipa na obi ti be be no ba che comment quotation be na wo me ba che wo ti so ko twitwi so quotation be wo so na twitwi so quotation o jeri ya for dodo and tutu motum o quotation ba so tumi jeri na dodo and tutu motum o tumi sara na paso tutu se wonu bepon ba sa won kokko ka sama to be se wo ma me fie ade me de fio sei na mo nya na wo beton a wo se ya so de ya cheche sa ya so for cheche sa it was a ya dia so de doctrine wo for ya fa se o ma me o mo ka se aso de be doctrine ala ni go for the power adwa e wi ase ya me mo ko akrisofo eti eno mo asofo abicho magene eti so mo sofo bia ne mako school papa ne matiti yie ne members na kasa so mo bre aso members na de sa bo asofo no atwede me sofo no okoka no kai ma me no so wo yesa no ne ma akọ preparatory school school fees ko ntimi tia ma mo eso ko boss e ja ma sofo ne ma university e ga de tell go tie Odi for the best never be oti every no aso se ma obi hwe obi atie won se mo a wake won hwe wachira ko peso wo ne wo ya fa best ma ba peda wo adi e chi afefo ma ajabu kwa medam wadi mi adisi yi e fe mo di for chance okay asafo nyakopo de simi na so me kuta asafo ma me di aduma e Gankobia Prayer International wa me no ka se mo office e wo dokọ ha ya me transfer na pa ko se nimere e office ya obeba mani 101 da men transfer ko se da ko a ene me nyakopo ma hiem e wo mpaibum e ko ye kire ba se obi bre no duwa manim do ba office a ana so bi se papa me be me hwe no osu nya mo tepa mo agbeche mo kuma se family number na WhatsApp number 0246 246609 0246 246609 o fe me kan wasem kire me mami udi u date of birth ba do mami fi baby papa fi obi so me date of birth ba da ye wo no o ye Tuesday born no mo say Tuesday born because I don't say that do ni papa say wo so ni papa bra so okay na no job say empade urade yakopon na enu men kan ni pa okaka me papa say ya wo bere me bia ma ono me papa say ya wo job ya wo me say bere ma me papa enu men kan ni pa o this announcement ne dey akoma me papa job wo to me na wo da aso nse ni pa bebre wa aso so da me ba kwa bebre bi sa de no nkomo e do mu bebre a o mo na digidi so oni de wo da e wa wo da mu a e kan wa wo da brebu a ada se okoche ni freni ade ana okoche ayarfo ade na ko ahye dem ade se guti no so ko da obedu asase so ni amania o kantaye enti adu anya misha so to nsa freni number 0246 246609 adepoku de nyamena meche be kire kwan wan kasa se me se mto akoma so person mi di nsa wo so a number no o mo da to screen so no
fa number no na ye audio fa send me WhatsApp se papa me hwa wono me pese me de masem edaw na bosumi kakra kai awurade for so moame adwa awurade hira wonyo kese amen abusia me da se onya abrani adaje e de hwema me jaw comment e wo comment section ho e fama me wa me subscribe button me da se nya me hwa wonya ye so a e fa konya we so na ma so se mi aso ma me na fa be on ka ho sa no upload ni to mpo ne first person ya won sa e bi kan ka bi all the social media platforms okwa e too much gh o subscribe like ya share na fofo so enye bi a hwe bi din e de dark gold abusia ye be sen share